Bataba make-up, l'autre tamboli mouké, bataba maquillage. Maquillage. Notre bolila ba maquillage ba poudre. Tako bazo pakola moninga na bino kuna. Apepe ko taba parfum. To tambola tambola na biso. Ko ba marque ba parfum. Giorgio Armani. Armani, ba parfum kitoko hein. To tamba ko tipe ba. Ande to la saki au Giorgio Armani. To ko na ba griffe nyoso ba parfum au Hermès. Awa Giorgio Armani. Toujours des cas, toujours tala. Et bien, tout le monde a Versace. Tous en a Yves Saint Laurent, tous en a Prado, Gucci, tous en a Valentino, ba parfum kaka. Ba parfum kaka. Ba parfum ba Yves Saint Laurent. Tous en a Prado. Après tous en a Gucci. Ni ba polinga ba solambwa apesa tozana Valentine tozana Victors It's a really nice. A parfum yango yo au Versace yango yawa Versace bezana solo. You said this one is how much Versace? 180. Yeah. 180 for the 100 mils. Yeah. No Giorgio Armani yo. Maotala yapinde eza makasi. Eza makasi Giorgio Armani. Yeah. And this one here, the intense version. Yeah. Tozana Ego Boss. Oza parfum ya Boss. Look at that griffe. I just check this one Boss. So Ego Boss. Mais tout ce que kolinga. O parfum ya Polo. Afa Polo. Ego Boss. Afa Polo, baby, ba parfum Afa Polo, oya Boss, oya Montable, Dos Gabbana ya parfum, au clou, bonjour mon allez, tous à ba griffe, Jean-Paul Gaultier, le caraba griffe. I love you. Comme un grain de diamant dans le désert.